Mangauripun Allah sukat tegumpiya sangkaya dunia na sampai salungan na mauri nasibu madadalam sangkaya ki penghulalan tanu ko mga subuan wallah siku kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito'y sabab mga pagariyamiya yung kaya mga pagari niyo sa abrar na benda niyo magdama fokus sumangaw saya nami sang kutua di tanu kapugugupami kapuriksiunan su di tanu di kapagamal kagirun misa sangkut sokap tugumpiatan sa dunia na yamala nasisalungan na maul. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayay niya dun ko manusia gue niya dun sagiang gaya languan akan asalakaw ko manusia aku saranana buka pengguna no manusia ku kapugintau niyan na kagiang gaya manusia na tetap pengan periksaan wallahu antawaw nung kiran i ayak apugamalian ayak apunggelbekian na iimpidan kinuaan sa daway pilubaan saukit iayak apakang gelbekian na perfect ukitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mialoy tanong si kuminuna alangwa na amalo manisa na pagaw masalong na mauriya pagbuatan na dua pakaisyo lima wa kaifa lima fa'alta sual anil ikhlas wa kaifa fa'alta sual anil mutaba'ah. Inungkap penggelba ka pakai siya mipantag ko kapag ikhlas nayabu ako rin kasembag nasabab sa titu aswaswat si Allah antunayo kita kiyang gelba kang kaun pakai siya mipantag ko sunna nayabu ako rin kasembag nasusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam andid ni kibagak no mga tao kusunnaw Nabi salakawaw kita niranaukit nakilagalaga sukat pugintawiran dito'y sabab Sahabil Jalil radhiyallahu an Abdullah ibn Mas'ud walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum matana tidian kabasta ibagaki susunnaw nabi ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kududukenu sekulala na makau untung mialo itanu seku minuna kabasaw mga ulama sa tauhid andidin iadna sunnah adi inggulala ng mga muslim na kesambian saukit abida ay keentiro kapugintawiran أن من السنن العظيمة التي تركت في هذه الزمان سنة الاعتصام والاجتماع على رجل واحد. Padatig man ay mga ulama sa tauhid kung mga sunna alabya mala aminin diraynon si sagyang gaya masa nasusunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikukapuging diran sunna kapag isa-isa sunna kasasatiman sa uluan ayaw di pa makinabin sabab ko kinibaga ko tuwa sunna kami luluwas sa mga tao sa mga pdaukit na may adin mampu sa mga bid'a miyak kadagdagal wa minal bid'a al-khabitha allati zaharat bid'ul iftiraki wat tahazzub na pedimambu amin isambi sang ko tuwa sunna kaysa isa amiyak kantiyor ko kapugintaw mga muslim agyang kaya mga bid'a kaya sagumpara ko mga tao kaya beliran sa berang-berang mga grupo kaya sagumparak siranon kaya beliran sa berang-berang partido kaya pangpedirang kong berang-berang partido ay nembala ng mga kafir amya mga ipekiton solidiru mga muslim akya sabapan sa kaya pakasuran surang yan akaan tiyoro kapugintawiran sa lagi ng kaya kamamasaitan nurniman yang gaya isa mama isa lidir na tumiyapi ko grupo isa mama mapi kapamimikiran ko mga kafir ibarat yan batan pamalsa si Giuseppe Pistrada ibarat na nagrupo niyan na pinulubayan wantay mitunay yan sangkayang mga muslim na miya katoon si mamu ibarat si Bilyar na nagrupo niyan na milulubas sangkayang mga muslim wantay mitunay yan na mawidun miya katoon sa adin sa kadagla partido miya adin o mga surangatan sa agama na subrapan sa kadagla kaya pakatanayang ko yung mga muslim bid'ah tafarruqi wat tahazzub bid'ah madidalamsan bid'ah akang kasuran surang agu bid'ah akya pangadin sang berang-berang mga partido kenapa lagu agama Islam miyaw parek yang sukay sa mga muslim sa ko agama Iran katawan tanuang yang gaya kau opare ko mga muslim yaki pananggila na yaw agama innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' mata nasiran tuat tigu Allah miya sagumparak sirang ku agama Iran sajiranon di kang gelebaka kipugukit niranon siko kita kapubintawiran
wa kanu syi'a amin belui sirana mga grupo di magati tindiga lasta minhum fi syai na siku kabebeluing ka nabi siku kabebeluing ka mukmin na di dabang kasan ka pada melaku. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a hum ahlul bid'ah wa ahlus syubuhat wa ahlud dalalah min hadhihi al-ummah wa hadha ma qalahu Mujahid. Ya panutul yakini Abu Hurairah radhiyallahu an matang kuna Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan mi pantag sangkay ayat yang gaya mga tawa tigmana ya wallah biasa bum parak siran seko kitiran ko kapbegintaw nasirana ya tigmana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanga taw ading gagalibak sa mga bid'ah sirana ya sumanga tawa ya pugunutaniran na mga baya ginawa sirana ya sumanga tawa kikadudede apod sa giyang gaya mga umatak na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawa Baqiyah bin al-Walid an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a innama hum ashabul bid'ah wa ashabul ahwa wa ashabud dalalati min hadhihi al-ummah. Ya Aisyah inna likulli sahibin dhanbin taubah ghaira ashabil bid'ah wa ashabil ahwa laysa lahum taubah wa ana bari'un minhum wa hum minna bura'a. Tigmana ya Umar radhiyallahu an bepenutul niya nasukon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru yang ku Aisyah agiat tiyan agiang kaya tapi tiru Allah amata na susiran utu amya sabum paraksiran kukip begintaw niran sangkaya gemairan innama hum ahlul bid'ah nagiya sumanga tawa ko makadugsiran sa bid'ah pigunut siran sa mga baya ginawa kika didedaga padsagi ang kaya mga umatakan kaya Aisyah na mata na sukalangwan udusa na kepa kaya mataw bato kidusaon inuntabu ang kaya mga tao amokit sa kita bid'ah mga dedaga mga tao baya ginawa ipugukitiran kada bayaran kapakataubat anya sa kukiran nabusiran mambu na dabayaran labut dabayaran rakan labut. La ilaha illallah bid'atut tafarruqi wat tahazzub nya kauma so pamikiran ng mga kapiram ya kau parek ko mga muslim abida mi yakalala ay kedede ko mga muslim ikabi binasaw mga muslim karbu beleng-belengan tanu sangkaya dina kapapantagan mga masa kapapantagan tertanu. La ilaha illallah. Qala Ibn Taymiyah an bid'ah haula bitaru Ibn Taymiyah sangkaya mga bid'ah inadnang kaya mga tao pedunang kaya di kasuran surang ko mga political party fa inna dararaha 'ala al-muslimin adamu min darali samum allati yaqulunaha wa la ya'rifuna annaha samum. Yiti dia nang kaya mga bid'ah yang katalimu ko mga muslim ukap begintawiran namata na sukap pakabinasanian namala adi sukap pakabinasa ubayan na makan na duti adi yang kutua duti na dirang katawan ubaduti wa adamu min darari as-sarraqi wal hawana alladhina la ya'rifuna annahum syarraq wa khawana. Bugiang kaya kapakabinasa ang kaya mga bid'ah minibug na malaya di suka pakabinasa titu mga tekaw aku titu mga palalalim adilang katawan bagian na titu mga tekaw aku mga palalalim fa inna haula'i ghayat dararihim mautul insani aw dhihabu malih agiang kaya mga tekaw yang kaya mga palalalong teman-teman suka pakabinasairan na kaya sa taman na mapatay niyan sutaw udi na kabinasaan niyan sutamu kutaw wa hadha musibatun fi dunya kad takunu sababan li rahmatihi fil akhirah naging kaya kapatay niyan ubiang kaya kabinasaw tamukian maka gayati wasi ku dunia akapa kaya gi kasababan salimun wallah say kualungan na mauri dito ikapabinasaw mga tekaw kapabinasaw mga palalalong yep manang kaya kapabinasaw mga tawa maunot sa giyang kaya pamikiran ng mga bid'ah yang kaya kapabinasaw mga kapira mimbal sang boto pamikiran ng bid'ah inunutan ng boto ang mga tao niyan sa mga ingdo mga muslim fa innaha ula fayasqawna an-nasa sarabal kufri wal ilhadi fi aniyati anbiya'illahi wa awliya'i namiyakay berat siran sa maawit sa mga panginginuman na pakainuman niran sa mga tao agyang kutuay naman natatanalan sa iko mga tanglasay numa o mga nabi agus sa mga tao mga rarani ko Allah kagi ayakap kasalagam yan na pematian yan sa mga ayat at pumakayun niyang kubaya ginawa niyan ay tentu niyan sang kutwa kakadna niyan na political party udi nakakadna niyan na grupo sa kaptentuan niyan nung nagyutoy mapya wa yalbasuna siyabal mujahidin wa hum fil batini min al muharibin lillahi wa rasulihi hindi ditarsiran sanditar no mga mujahidin ayak kataw no mga tao na titwa kipana naguntaman sa kipirapasan sa katigumpiawag kapagagamaw mga tao
ugid na si sa sekreto nasira na tiyan sutitu mga ridway wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadharuna kalam al-kuffari wal munafiqina fi qawalib alfadi awliya illahi al-muhaqqiqin fayadkhulu ar-rajulu ma'ahum ala an yasira mu'minan lillahi mu'minan waliyan lillahi fayasiru munafiqan aduwwan lillah. Seko sekreto nasiran na mga ridway wallah titu pagkapayag pagkapong ko mga dilairan atiro o mga munafik o sa mga kuffar udi na si imaruran ko atiro o mga rarani ko wallah o mga kebubayan wallah mga tawa titu pakiswa-swa unsu tawa pagkaunot ng kutwa mama saya mapipikir yan na anbulu ya mu'min amarani si ko wallah uwid na si ko reality niyan na dambulu ya mu'min amarani si ko wallah kang kutwa kita kiyaw kita niyan na bida asurang ako kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sambiu kapipikiran yan sa anbulu ya mapya mama pagkaugup ko kamapiano pagtaw na mimbulu is kanya na ridway wallah sundero mga munafik sa kapibinasawin do mga muslim la ilaha illallah. Andi din ikang gulaw-law pagtaw sa bid'ah nang ginsingkiran wallah so sunnah sadi sa kadaglaw kita nira na bid'ah si ko mga simba gusto ka pagingdiran nang ginsingkiran wallah ta'ala so sunnah. Hasan bin Atiyah mabtada qawmun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mitluha andid na tiyan ikang babago mga tao sawkit si ko ka pagagamayran nasigura duden apagang katangkiran wallah so sati mana sunnah sambi ang kutaping gulaw layran abidah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tingman ay Ibn Mas'ud pangunutang kanwa kay ko tituaw kito Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko mga simba gusi ko ka politika kamata-mataan nakatatartupang kan usun daw Nabi sallallahu alaihi wasallam diri kanu patut tiba ni udim bebegui su kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kipugitan sangkaya kapugama. Wa qala Huzaifah ibn al-Yaman ya ma'shar al-qurra istaqimu wa khudhu tariqa man qablakum fa wallahi la in ittaba'tumuhum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida wa la in akhadhtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Tingman ay Huzaifah ya ma'asyar al-qurra hei mga tao hei mga pangangadi hei mga ulama ay tiyawagyan na sa mga tao adlan dudunay na mo sa ikuwagama inuwayap tawa kagyagyan pugunutan o pagtaw sadin sa kadakalakyak yasabong para ko mga ulama na susubraan o kiyasabong para ko madakalataw udi may isa-isa sa mga ulama na daw puniyaw na kay isa-isa hei mga ulama tigmanaya kini ako Huzaifah istaqimu titukan wake ngil bakan yu agama si ko pakasalian wa khuzu tariqa man kana qablakum ayan yu kepiti ayan yu kuwa nasuinukitan o Rasulullah gusto mga sahabat niya nam yang ngaunani wa minggel baksang kaya agama ikaduk pung wasap daukit ka mga ulama kanu inukan wa yakiswa si ko mga salakawokit mga tao kanu susambi mga nabi fa wallahi la in ittaba'tumuhum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida ibtatigiyang ku Allah kau pamakayaw nutinyo nasu Rasulullah gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim sabnara kaunaw na kanu sa kauna alabiya mawatan sabnara kubindes kanu siya ko kapugintaw wa in akhadtum yamina wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida naupung kanu man pangwasawkit ama kapuong kumbala-bala kawanan diwang suaniyo su kalilidataw suaniyo sudah melengyang ku agama apa magrut niya nang kaya mangaw kita inembala no mga berang-berang mga tao miya mimikiran na sabnara miya didukunu sa kadede miya kawat-tawatang kubnar fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatgaw innahu bima ta'maluna bashir wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar inwasyatan wallah su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inwasyatan wallah su mga mu'min labaw-labaw rin su mga ulama fastaqim kama umir ngulalan nakasatitu so agama sa lagi didno kini sugun rakaon inga pun bubugui ika kiswa-swa kirap inukay ni unot sang kana na mga surang sa agama pamikiran namin yung mga surang sa agama beda pamikiran na bingka beda pamikiran wagamang ka inukaya di pun gelbeka fastaqim kama umir gelbekang kaswagama sa lagi didno kini sugun rakaon wa man taba ma'ak busumirat ya kuhunut raka mitubat si wallah mana riyan nasaka nabi yaguskan wa mga mukmin nang gelbekan yung swagama si ko pakasalian so andeng ay ini kidiyon ini kini sugunun wallah subhanahu wa ta'ala di ganun pembebagu sa mga ukit
wala tatgaw innahu bima ta'maluna bashir. Dikanu penubra tigmana ya wallah dini pengurangi suagama dini penubra isu mga ukitian kamata na suwallah na langwala dini uding gelbakan na pakailainian inumanan niyo pakailainian libatan niyo pakailainian titu kakadagan niyo agiang kalawkit ay gienda yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Ubak kanu magawi, ubak kanu pangungunutan, ubak kanu miswaswa ku mga zalimin, mga derwa kasi ku Allah, fatamassakumun nar, kapulkan narakakan waki, basta miswaswa kanusan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam yakaw mo siya kini Sufyan, qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawla la as'alu ahadan ba'dak, qala qul amantu billah thumma istaqim. Dia gini ya Sufyan ku Rasulullah, ya Rasulullah tiru ya kung bakun sakat tiru si ku Islam auriano ka tiruang karaknon na didnak kinangala na kaisyo na kanasala ka uruka kakiasana ano to agyut ni pong gelbak na kan tigmana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah tiruang kaapiarat kaya ko sa Allah thumma istaqim. Urian yan ng bulalan na kasatitu di ka pisila-silay di ka buwang sa mga pedokit ilayang kawan tunay giyende yung Nabi ka giyende yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukit nasu giyende niya na ukit nagyutoy iptigumpya siko minuna usi isang kaya kapapantaga na masa fastaqim kama umirt pakatiulinang ka kang gelbakang takwa gimana lagi dupaka sa laki ni subong kau di kaki suwa-suwa sangkaya mga pamikiran ng burang-burang waman taba ma'ak gusto mga tawa mitatawa ta mga pedekah miyamaratya ya wala tatagaw di kanu penubra di kanu silay dini upagumani aku dini ukulangi wala tarkanu ila alladhina zalamu di kanu kiswa-suwa sangka na mga zalimin mga derwa kasi ku Allah. Qala al-Qurtubi as-sahihu fi ma'na hadhihi al-ayah أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن ولاء إلا عن مودة. Tigmana Qurtubi agiyang kanan ayat namata na agiyang kanan ayat na makanggugunan tilikudan dintas na ka ginawang kasukiso sumpat ka si isa giyang kutwa mga kafir agus sa mga baradusa apa di ko mga tawa din gagalibag sa bida agus sa mga salakausan kagi mata na tidian agiyang kadadikiran di kipagpeda na kaungan yan sa mga kafiri yang ka nakapake pagpeda kakiran na pumbalui ka baradusa sa iku Allah kagi yang ka nakapake pagpeda kiran na ayabu akap kenanan na kedin ko pageltani wang kutwa titu akang ginawai ayabu ki pagpeda na kakiran na kedin ko pageltani wang kutwa titu akang ginawai antuna nga na titu akang ginawai nimbugaya kanong sa kapasadan at pungunutang kasang kutwa gilibakian. I will obey the laws, legal orders, decrees promulgated by the July Constitution of the Republic of the Philippines. Dito ini bugayang kakapasadan langwan din namya pasad sa naukit na magunta ko ron kagito ay katimbilian la ilaha illallah inong kaya dituliki kung kababalawing kadaya di manulon sa iku agama epturo na istiqamah mga pagariya al-istiqamatu at-ta'atu ad-da'imah wal-hadaru min al-mukhalafah wa muraqabatu al-insani nafsahu bi-ittiba'i nususil Qur'ani was-sunnah wal-bu'du an at-tawilat al-batila. Kung nagtiro na istiqama agito isusubur ka kung kababaluin ka mu'min nagito at tigyan sukat pangungunutan na tatap agu sukapan ang gilaw ba ka nakasupak sa iko mga suguan agu sukasi siapa mu'min sa ginawa niyan sa ayaw pugunutan niyan na sumanga nusus subu sumanga nusus sa Quran agu susunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw pugunutan niyan na sumanga katiru Allah agu katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu pananggilaan niyan pakawatanan niyan sumberang-berang ang mga pamikiran na inimbeda ng mga mampunay sa pamikiran na masusurang yan agi yung kutuwa Quran agu susunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gida ka o pamikiran irap ay gida ka o pamikiran ingkanan ang mga uluan ng mga kafir ay inuitirang ko mga ingatan ay gida ka sad dan yan masupak so pamikiran ng Quran agu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala inittaba'ta ahwa'ahum
ba'da alladhi ja'aka minal ilm innaka idzan laminadh dhalimin mata na ti walla ka basta mangunut tangka ko baya ginaweran si ko mga simba gusi ko kapudingit na mata nas kana sangko taw rasakya pangunutan kakiran na pedikan ko titu derwaka si ko Allah kipepantag niyan si ko Allah rabbul alamin wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ubak kanu miswaswa sang kana mga dhalimin kama kana rakakan yang ko taw original mga dhalim gusto mi no takira na mimbelo mga dhalim ubak kiran miswaswa ka kana rakakan wati Allah ay ko nabtiro na rukun ar-rukunu al-mailul yasir gibuang ko to may to akitaluga niyak kay takita akitaluga al-adna min al-mail minuminus akitaluga siya kini Abdul Rahman tiyan ay nabtiro na rukun na al-iddihan wadhalika alla yunkira alayhim kufrahum ay ako nabtiro na rukun nagyang kutwa kabgay kasaluga nagyan na tigyan na pakarayag sang kutwa dingka kapagungkira dingka kasyangka dingka apakada sang kutwa bilbekiran amari ribat si kuagama yutibtiru na rukun la tardaw a'malahum tigmana yabul aliyah ayabtiru na rukun na ubaka maswat sang kana mga bilbekiran tigmana iyakini ya katada la tuwaddihim wala tuti'uhum di kanukiran pagi pengginaway di kanu pungunutan saya ko pungadniran na mga gelebak ino kau na imi suswa-swa mi siapa kakiran kapagulo to kasang kuta betadiran siya kini yang muwaffiq bisembeng aku atiya na urian aku imam padsay ni sakbang kutay mamang kutat kaya giro niya na wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar baka no mi suswa sang kanana mga dalim ka baka narakakan na sikun siya kini na kiada sabug kiada satan sang kutwa kiana ganian sang kutwa ayat nakadiya makatanud falamma afaqa qila lah faqala hadha fi man raqana faqaifa bidzalim kadiya ko makatanud na ini siya ino kayo tuga ulaps tiginang kutwa ayat yuto sutawa mini swaswa si kudalim na igda ka tigyan ko titwa dalim kaniyan dinimaw ko na yaming gulbak ko gulbak ka dalim anto lang kaya tiru na dulm inna syirka la dhulmun adhim suwati wala sukapan ako to na dhulmanan sa tawad di galbak na dhalim ad-dhulmu yashmulu syirk wa kulla anwa'il kaba'ih wal ma'ashi wal munkarat ay ko nabtiro na dhulm na dinan sukapan ako to aw sulang-ulangwan na piti barang na galbak akam beradusa udi na kesurangian susubuin wallah ad-dhalama hum a'da'ul mu'minina minal musyrikin aw kullu zalimin sawa'un akana kafiran aw musliman ayak ko nabtiro na mga zalim ayaptiro na mga zalim mga darwaka nagiya sumari dua yung mga mukmin apde ko mga musyrik udi nang manatawa miya sifat yan ang kutwa kaplalalong malagi dua ya plalong niyan nagiginawa niyan so pagtaw niyan ang tawa kasukipupantag niyan ko Allah sawa'un kana kafiran aw musliman malagi ubiyang kaya zalim na kafir ang tawa ka muslim piyak kaliwaliwan nagiyan amalagi do zalim kafir aw zalim muslim ubakaun miswa-swa ka bukan narakaka tigmana yang kaya mga ulama miya kaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipunian ang kutwa may tamato Hajar al-Aswad miya umas kaniya ng mga dato mga Quraish sikiya Abu Jahl sikiya kini Umayyah bin Khalaf tigiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam adiyamis ka din pelugaran sa bamapi akap pakasyo maka tamana tigian sa dingkay po nabiyang gaya mga barahulami ipuang ka tigiran gaya mga barahulami kaya bagadamis ka sa lubot so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mayatago sa ginawa niyan ma alayya an ulimma biha ba'da an yad'uni astalimul hajar wallahu ya'lamu inni laha karih fa aballahu dhalika wa anzala hadhihi al-aya kaya mayatago sa ginawa Rasulullah anto na ipagatan narak na marat akaptangkuang kaya berahula akatawan wallahi na ipagigudakan ugay na ya sambiyan ng buto na nakwiran sadin sa kabayakan na diya kan di kang gelebak ako agama na magyugsiran dayug suwalla ini turunnya ng kayayat wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ubakan wa kay miswaswasan kana mga kafir kapwa kana rakakan isa kiya pa kaukitian so Abu Jahl bugyan ko to mga dato ko mga Quraysh tigiran hay Muhammad ta'al tamassah bi alihatina sungkasi na ipwangka agyang kaya mga katuhan na nami wa nadkhula ma'aka fi dinik kasumuldab kami ko agamang so Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbu islam qaumi tantu niya na wida akala kapag islamu pagtaw niyan faraqalahum nak lumimokira na bubunian fa anzalallahu wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk na ini turunang kutu ayat apitiro wallah
may takabaw na kiswa-swa kakirana keribat kasi ko iniilah mamerka gitu sa Quran mi pengangko bakar kami sudi benar wa idzal lattakhadhu ka khalila na sangpo to kiswa-swa kakiran amalo ka mapamakasilay sa mga kapiru wallah lattakhadhu ka khalila na kuong ka mga kapiran na mga budayo ka sa lagi daw kaya ka mamasay tanurun sangpo to malo kakiran nakapakit pun ginaway pengalin nakasumana o ayat pembebegue nakasamana o salakawe ni mana no Rasulullah usu mga salaf nagbuang kaya na budayo ka kageswat siran raka makipun ginaway siran ka makipun sa siran ka lagi dang kaya ka mamasairun walaula an tabbatna lakad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila mata nati wallah kau buda miska pakatikna buda miska tekesa bigana miska sa tekesa pamikiran lakad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila namay takbo na kiswa-swa kakiran kita luga kakiran sa miyak kay takit takbuanganin kita luga kakiran kita tarkanu ilaihim syai'an qalila miyak kay takit takbuanganin kiswa-swa kakiranon miyak kay takit takbu kenapa nubamala idan la adakna ka di'fal hayati wa di'fal mamat na upamakasiwa ka na namigay ka sa lugar si kukab gugagama namin iswa-swa kakiran kami mga pudikakiran namata nakapakitente man Amerika so takpasik sa dunia abu takpasik sa salungan na maori lagi din na kambubta di runo mga muslim amin iswa-swa sirang ko mga ridueran na mararasarasay siran na makadadapan na siran na putpengarasian siran o mga salakaw kiran na pagtaw ubuak ya tiguan lau biniswa-swa kakiran sama itu bunga mata nga pagitente man Amerika susiksa sa dunia mo reagawi